uNkulunkulu aphakade nje ufuna amandla amongcwele Nkosi yamakhosi bezomhlaba nankosi yamakhosi uNkulunkulu ephila bezomhlaba uyolungisa impilo yakhe emongcwele ngicela ukubeka umsebenzi Nkosi yamakhosi imali imthande abe nenhlanhla bamthemele abe negazi uNkulunkulu ephila ubeka amaphupho indawo zakhe zimkhulisa kokufihlakele kulo kufika zimvile zimphezele zimshado umendo akumakhumuzo wakhe akumele impilo bamthemele kakhulu abantu Nkosi yamakhosi Nkosi namandla ekhanywa phakade amen Siyakhula manje iphuma kuwena ngicela abasekhaya kubo basekhoma mwakhe umnikeza amandla nenhlaka ale nkomo ezimbili ngicela yonke into yenzeke engaphakathi kuyekho yakhe mayithi yakhe akubuye nomphumela omuhle amsingathi amphezele sekhaya kubo basekhoma mwakhe ngidaba lapha ekhaya ngokubuhle impilo yakhe uma kumathroji mawukwatile uzobiza imali uthemba kuthengele ube negazi umthando nabantu understand akuthintwa manje ngizokuthi manje makuphela la phakathi le mali uzohamba uthenga isitolo kodwa uthenga amaswidi kodwa uthumela ingane kunayo wena uthenga ukuthi ngayonke imali ingabuyi ishintshe understand lana ukha ispoon semanzi nakugeza noma ukha ispoon semanzi labila ukwazi kuba ufuthe understand uyafutha uzofutha ngawo uyageza uyakhuluma ukuthi ucela abake bakukhanyisele bakuphindele eyaphambili njengoba uphethe lokho uphethe ukuswasho ufinto zakho zihambe kahle yini nani uyifunayo empilweni understand mama period awuthinti awukheli futhi umuntu wasakhela umuntu le nto elenzeke kuwe ayisophinde yenze kuya impilo yakho osewamkhelela wena Chuzile mas thank you very much all of you take speed control para masifuna into afesala mzibeni ngathi kuhle ehlamba emzimbeni straight for What's the decision?